Hai menaza Zeme man sage klumdele nmai ndike hzi kaizik chum tingkum chama jang kaizik chum takmai hegi gde re insa Zeme ko gene paulia gai radle Peting ti men Assam benai Meghalaya go border haram rai teunchi mak zibam zigene kakle be pebze nznain dikeu zing kaizikna kamai ge Assam gena zane Meghalaya lam gena government gap suite mename wang hroze meeting teuze robam gai kagdai de lei jaga chule zai chige peting ti men Assam benai Meghalaya go border haram rai kakle be pebe teunchi mak zibam be teunchi rahang pampui pe ra solution pe rahang ge Assam lam gena wangai map suite me government lam State Minister of Agriculture Atul Bora Banai MLA Nandita Das Zana Meghalaya State Lamgana Deputy Chief Minister Preston Taisong Kachibe Pune District Gap Suite me official Mramzanguru Zachige meeting Wangai de Laser Kachable Zana Assam Banai Meghalaya go border Haram Rage Kaklebe Pebzeb Bam Kreukunaga Kaklebe Zeped Laser Kachabelek Day in the Lamgana Zana Chunak Babam Bam Kreuzekna Kaklebe Pebam Roge Bam Suruga Teunchi Laser Kachadele Listu Bam Sruk Dain de Lamgana Kakle Bepeb Lamge Teunchi Rahange Mokampo Bamdara Wangdara Bakapaike Zing Kaiser New Tinkum Chana Zen Kaiser Chumai designer Assam government Manai Meghalaya go government me Wang Rose Hekida Gulaser Kachule Zan Assam go government ne minister Malay nizel langai beze government ne dichun to chu betar mete rahange pebe government go project ta terme pi rahange klok cham ge minister meramene hazi kreming ne klologe bamgule ze ka chedele za Assam ge cabinet minister bam Malay nize klologe hazi kreming ne teze government go ta te project ze pi rahange zane bam rahang langai rab ze kam kyu gaibe tatibe rima ge Assam cabinet meeting bam begine kam Zan Assam minister bam lane ze hazi kremnyu na hange klologe government gu project ate pira hange bamra langai rab ze wangdara be hechit keu gena gule ze ka chedele zan Assam go chief minister ne saje cabinet minister lane ze langai gule ze ka chedele zai pane le ze bam ka cham ge tero ze klologe bam gai gule ze ache zan government officer mina changming area mesdu hazi ka chumna hange klologe bamra hange langai gule ze ka chedele government gu project ta termeze pira hange za MPS MLS meramene leze klolo ka cham ge teroze hazi snane bamgai gule ze ka chedle Zaituna tinge Manipur ge zet knang kimenai kuki mekake kaklebe pe blamge Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne ndaitule ka chemebe anui haimena inking samgai kele Zaituna Manipur ge zet knang kimenai kuki mekage kaklebe pe ze Manipur state ze syakam dibza Manipur state government tekan samezene Chief Minister ne le zaka chedele Zai Manipur ge kaklebe pe blamge Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne le ze plunga Samba zen Pratap Samza government perege zen chief minister perege salya dele chuna Manipur ge kakle bepeze zemena ge ki mena pnui ki bam gar bam hanga zelamui zemna ge ki mena lunghre zen ze ka hre mena du lamui zen na point me ke chingmra me pnui ki bam gar bam hanga bzigene lunghre sangzela dele ze ka chedele za aize chuna Manipur ge kakle bepeze zemena me lunghre zen Manipur state siakam dibza Manipur state government tekan samez and chief minister menale zaka chedele chipo zigene state go government tekan same chief minister ne chuna Manipur ge kakle be peblam gize ndayuk negum zawang changmei ka chebe pnui ko news answer sam kakra hange nangule zaka chedele zane prime minister ne saze aigum ze state ge kakle be pez bamze government tekan same ndayum ze ning tinge wang chikam laglaw chipo zigene aigum ko government azane chief minister Manipur ge bamra hanga buimalize Indiaram go prime minister ne prata sangze salya gaidele Manipur ge chuna kakle be peblam ge anui haimena Indiaram go prime minister ne masam sabe king samgar hange ile मणिपुर जो हमारे पूरब का स्विट्जरलैंड माना जाता है उसकी ये बर्बादी की है लगातार मणिपुर नीचे ही गया
दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी। उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? भाइयों बहनों, कानून हिंदुस्तान का संविधान कहता है ये पूर्णतः जिम्मेवारी मणिपुर के मुख्यमंत्री की है, मणिपुर की सरकार की है। लोगों को अनाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। कैसी सरकार चलाते हो? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यहां के समाजों को एक दूसरे का दुश्मन बना के रख दिया, भाई भाई को लड़ा दिया आपने। क्या राजनीति इतनी नीचे स्तर पर गई है जिसको समाज की परवाह नहीं हो, देश की परवाह नहीं हो, मणिपुर की परवाह न हो? चुनाव जीतने के लिए जनता पर इतना जुल्म करें, जनता को भूखा रहने के लिए मजबूर करें, चुनाव जीतने के लिए जनता को गाने बजारी में माल खरीदने के लिए मजबूर करें। भाइयों बहनों, ऐसी निर्दलीय, निर्दय, पूरी तरह निर्णय ऐसी सरकार को एक मिनट मणिपुर में रहने का हक नहीं है। भाई वो कहता हूं कि जनता पर जो जुल्म किया है इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप बचने वाले नहीं हो, मान के चलिए। झूठ बोलते हो, जिम्मेवारी आपकी, करना कुछ नहीं और बचा ले रहे। जाइन असम के ततिबंदी के हुजिंग काइज केदमाई कैबिनेट मीटिंग बम के असम का गवर्नमेंट ने असम के हदुई तिंखाई इराबलम गिने प्लास्टिक मुरो नुचुना तेताते बिजे तेताते तालुई सुई रहंग नामतुन रहंग के काम के गाइदले जकचदले जा असम का गवर्नमेंट ने स्टेट के प्लास्टिक मुरो तेताते तालुई सुई रहंग के नाम जे कामतुन रहंग काम के गाइनी बचाई सुई जे नाइ कुम तिंकुम कुम चना जंग काइज के चुम हबाई के हुजि कना ने से जे तेताते तागुदले जकचदले जा आई प्लास्टिक मुरोते तातु तारा हंगे कामक्यो गाइब्रो गिदु वाटर बोतल हदुई बोतल लिटर केट गेना पांगकांग लेनेस दु नामजे कामतो गुले जाचले जाइन इंदिराम गुजरात हिम्मतनगर कचबे बम प्राइवेट हॉस्पिटल रहेउकी के ततिबा रिमाइ गे ngiem poine peneukna pere ge ket pakange ket phungbuko lungkeudele jakachudele jaichige ngiem poine peneukna phungbuko lungkebe bizigene pekibo ma penuisui ka hredele jachudele kagne doctor ne sajachi ngiem poine je ma dumle pahange isang jalale jakachudele jai doctor ne sajagade rege ngine peneukna phunglu je lungkebe ko mina changte sajane changkhriming area lamuile jakachudele jai doctor ne sajachi ngiem poine peneukna pere ge ket pakange ket phungbuko je operation te begine telemi duile jakachudele aigene nama indi ke jing kaizik chum takmai higi ge de rei sa pau za loi gaidele pi gai jang kingai ni melei ne je to dele